Kurumzari Impact News na Sunday gi pung taruk kuding gi sandok chaba agenda Manipur yengbiro punong po aham maktada Kishore Chandra Wangkem chana taram no okshari ngasi agenda Manipur gi topic asi koina northeast ki people haibatari maruin indigenous people awang no poklam dam da leiriba yelho mi singna nasi thengnariba thengnariba awaba thengnariba khudong chadaba singsi karidagi horapano kamaina masi thingadage aduga ngasi dagi hauna changsalagadi hariba movement haitare masigi ihosi protect tonanabagi ihosi kadai da kadom da pusalagadi mai pak pangamgani maruaina hairiba movement asi sagat matamda India government ka kadai phoba koina lengmanaraga chatminaraga masi koi yanaraga muknaraga madu phangmangamgadage haibasi achoba wahang ama oiba maramna hairiba hiramsigi matangda katang oraga so koina digest toba yananabagi haiba tare khadana neba yanana ta koi raktausi lengsi don laibiribasi Northeast Students Organization gi of Secretary General of Sinam Prakash Pataram okchari aduga external election biribisina all Manipur Students Union gi Secretary General Manjit Sarang Temni Manjit Pusu Taram okchari but yes, we are waiting for the third guest hai tare koi guest amasu koi lakani haibasi alangbam nilakanta President all Assam Manipur Students Union haibadi Assam da leiba Manipur Students gi President su koi rakta yes ngahaki matungda yarokin adu ahamba dai wahudo ina koi Prakash lakse ningasi hauzik leiriba amna hot oiba issue haitare mase boiling haitare koi dadi madi kaino danga singasima masi thengnari banina threat amadi leire haibasi mayamna di khangi adubu khangdo mayam su ko yaudab natte hariba baru oina koi lai lai su yam kanna khangdaba khabar yam kanna access to bangam da mi sing dadi masi bhab ta da su mayam leiri ada koi threat ama leire yelho mi da sigumba koi ga ni mi pai ningai oiba chauba issue ma leire haibasi koina issue sing se kin threat sing se kari no haibasi nang hana kitang marik chumna thambi. Thank you. Notice the Lairiba Koi state Taretsi, Sikkim Yaudana, state Taret Legacy, Queen Soga, Northeast Students Organization, Loina Link of Lay, Moy state key student body singer, Koiga, Pulaganda, umbrella organization, and Lajabani Nesose. And I coina Northeast is Yangapamatanda indigenous key. Yam chawna thengnari ba problem thengnari sima Tripura sima yam chawna thengnai adu Tripura khakta nate atai state sing koi Assam fully flooded ore Bangladesh sina hoi adagi khoi gi Arunachal da sudum chakma hasong gi problem lei Meghalaya su state puna mak loina mak indigenous problem sing indigenous people sing sida threat yam chawna lei masi gi thengnari ba sing da khoi gi threat si non-indigenous people singsina koi state singja changsil aga moi sina la padagi maram oiraga na khoida yam chaw threat si factors mayam lei mayam ji da marakta ina panjarabada khoi gi economy sima yam chaw ba sai thengam lei moi non-indigenous singsina la aga khoi gi skill gi oiba thabak thoram singsi moi loina passion gi ba tokshan gi ba labor gi thabak sing loi tokshan gi ba aduna maram warga economy da namna chauna moina bazar kari krase market sing moina loina capture tokshala ba ta adu Arunachal da su ILPD chane chana ga su Arunachal gi khoi gi Itanagar kari gra market si non Manipuri sorry koi non Arunachali sai ta hoi moina loina ba dukan je phami economy je fully control moina taw adumai na matang si economy sima yam chawna se thing lai adu tanatna non indigenous sing sina mafam amada kuina sana leishala ba matungda moi gi chanabi moi gi culture koi Manipur da su dum yengbe ai koi gi Marwari sing si koi Manipur sida moi gi kaino gi festival sing si open noina lambi da tawraga haure tamna mi gi masing ji non indigenous ki masing ji sum yam chal aganda di state da leba indigenous ki leiriba cultural sing si moi gi cultural sing na sum dominate tawraga cultural sing assimilate tor hai ta cultural sing amaga punchen naraga koi gi thaine gi lejara ba jelong mi sing gi cultural sing ji tamna muthar ko ya bugi so thread am su leibra hai basima haujai madu da na education ni line da su moi se yamna akoina phangjagadaba indigenous students singina phangjagadaba quota singdo moina changchan gi ba koi entrance da pass tokchalaga no mada su yam chawna threat lei adunga yamna ki ba
threat oina akoina kiba akoida lairisi akoi mayamnadi yamna kan amna koi interest mayamna yamna kan importance pidraga su chawa threat si policy akoi government di akoi law making policy making da mo yauksalak bas mamdi India gi akoi election si number game ni na mo in India singila aga election left select na mo si politics minister oiraba means akoi law sembada yar law making body yauksalak ni na moi jing na tam tam na law si sum semak pada moi gi favor si non indigenous da obviously adum prefer tau batai adu gui mo chanjalak pada andak Tripura si chief minister and other minister punamak si Bangladesh ta gi lakhiba adumba illegal oiba aina yadaba hai tare moi je adumba lakhiba mi sing na noi pai khib na maram oir ga dang si andak ta recently thokiba rally sinba matam da problem thokiba more than 15,000 moi indigenous people sing na moi rally sachabani rally si moi permission lawe moi permission phangi permission phangaga su Tripura da moi indigenous people yam chawna moi da awaba thingai threaten ji permission phangaga su indigenous people na any kind of protest any kind of rally any amat ta ya da thugai bai ta nampu da thugai da moi rally chalingai da mafam khangda da nung lang chalakpa madai matang class se thola phuna chena ba tholak badagi mada mi kunga mari muksoi injured oi nearly 13 mukti indigenous people oi aduga lemori budana indigenous oi tam tam na masigi akiba sini aduna koi Manipur da su mayam ama laiba nan indigenous singina na moina election da yoksala kadra haibagi ko akiba laiba iman kana to mi side de dum vote karam do bag leire okay aduna de ko ye main threat sing se kari na ko ni pai se kari na ko ni ki si laire ba yel ho mi sing si ki marakta mi top sing na thomjal aga hai tare ko ta laik matam kari na ko so i ba jare ga di politically hai tare laingak te ko yam changwa sopama Tripura na hujik sakhini hai buduni prakash na thambiri basi Tripura da di ko ge laingak si maroi na ko ge ain kai na chang khiba mi sing na loina lainga ki chukli si pai duna leire ha basma politically another thing is economic ai dei khoi gi senmit loan da haiba tare thabo macha dei horaga thabo achoba sing si loina mak khoi gi mitop sing na paisalak pa duga khoi hana leizere bi yelho mi sing sigi oiba magi tawbangam bagi keno ji sum pisalak tana khoi gi senthok leirek taba sum marginalized hai gadra sum madi khoi gi sum pikha laga masi amrom da pura manghan bagi aduguma lalong ama changsal abra haiba sum makhal gi threat mayam amadi leire adu manjina khoi Manipur da di kari no main threats ado kayam kuiraba threat no masigi threats Manipur gi oina lengagadi tasina agadi Manipur se independent kingdom moina leire me tare ando 1949 gi October 15 India da annex tor batung da 1950 gi November gi tang taraga Nepal da gi khoi dingthau walingi matam da chatnaram bai tare I mean 1891 da gi 1947 che Manipur da khoi British colonial period moina Manipur na ningthau sasan se khoi maming te ko ne leiraga su khoi haiba period British colonial period asida ningthau gi ayaba amati yaudana mito amata nam sida changhalam de haiba tai sengna foreigner restriction act haiba di ningthau gi ayaba yaudana mapan gi outside the state outside the country hai tare topa mito amata nam sida changhalam de adu laibak thewadi 1950 gi na tang taraga Nepal da haiba ngasai gi foreign restriction act to khoi ani suba chapkem sa na pan kiba himat chingana lauthok kan da ngasi damdam sida lep leitana masing lakam draba illegal eba khoi migrants ma ama changjale hai tare haiba illegal migrants sing se da sing na khoi India gi fimal lung da tilakan da oiriba adugumba kano am khang ni hai tare maramudana housing ta sing na 2016 da leiriba khoi gi illegal migrants sing masing lagamdre adu am suna su 1980 de rokan da khoi gi 1950 de gi changa kiwa khoi gi illegal migrants sing se takthok na ba go back foreigner hai na issue ma khoi gi mainly khoi gi kano de Nepal de gi changa kiwa de gi Burma de gi changa kiwa Bangladesh changa kiwa so mayam se takthok kan da Manipur da leizari ba yalongmi masing sing aduga lamdam sigi indigenous people sing safeguard ki damakta amakan ba agitation movement tawdana khoi gi mahiroi ani hai tare hoidrom no kendro sung persum pemanda miam gi damak thoi kwak thaba kan da khoi gi ka I ka thokki bani ma khoi thoi kat kim nei tare ke amasu langam da mahiroi lakha ke ama mi lakha ke ama so pan haiba
foreigner go back foreigner issue sida like the haitare na hojik leiba situation je koina naina ba yari bi kana kan 1990 dagi am suna go back foreigner issue se moment tawro matung da ngasi 2016 da leiba indigenous people masing haibadi matam du leramba yelomi masinga hojik leiba yelomi masinga census ki report matung ina de hojik me am tin tare haitare masi kana kan da koi gi lengak loising na political will say tasing namak consciousness miam da miam political consciousness what pa plus lengak pasing su lamdam sigi yellow missing aduga miam gi kano say politicalize onto kanda ko gi number political game mo ina tare hadi electoral politics da koina wakal thadar kanda pya miam bisala kanda ko gi sendong gi karwar mo ina ko gi yellow missing se adu voter sing se pusalak pai tare pramodana akoi gi hojik society sida live threat perception je kena kanda yellow mi sing sena hojik se akoi gi hiram gudi wakta pasan gre to maroi na mainly akoi gi Imphal market adi lamdam ma khunai ma sakta ko tamda lamdam du lai riba ngasai gi mayol hai tare mayol sahar sin ngasai gi masakta ka dorni for example akoi atopa outside the country and outside state ma tamda ma gi city du lai riba indigenous people sing du na ngasai gi state tu gi na tra country du gi mi ne haiba do koi recognize to du ne marom duna Manipur da Imphal da koi ga top state ki mi lak ma tam da makoi sang na chomba adagi makok da keno yet pa adagi mabuk nor anok hana chondar ga phamba mi sing du Manipur se sign to win ana top state ki missing na recognize to give su ai maram da akoi sta sing namak hiram gudi mak ta koi se vipal tang na ba khona gi punchiro mak mayok na wa chapma na taram di khona gi chakot pa ma haiba matam se da sa economy se am depend da wa ta maram da Imphal mayol da paisal leba captive market se ta sing namak nan manipuri sing hai tare sin loi namak pai gre masi akoi lamdam sigi miyam se akan ba movement ama torakan da lamdam sigi leiba indigenous people sing adu akoi lam mitop ta yon da ba se akoi makata na akan ba political will ma lo na koi changjal ma thau da phom do thamjan dingi aduga loina na ta sing na ai laikai ai gi khunai gi miam haiba si ta sing na leba khunai ma da mama leba ma ti ram do nusiba bibum khudi ma na di loina mak prithvi chakhole ba nation sing se loina mak magi kano gi deng mukta khunai konsiru gi deng mukta akan ma thak da honari ai tare maram do na akoina yellow mi se magi punsi se safeguard to haiba sida ngasai gi nan manipur sing se any violence or kanda koi chatlo na tan ga da banate ta sengna atopa state ching hai dai mainly kano da chana river Arunachal Pradesh ta degi Mizoram da chana river haiba system sida koi se isane sabu consciousness oijaba haiba tai si tauba mathau tabra haiba hum se thamjani okay adun de khoi Manipur da su hai ba threat sing asing rangi wa khatana te maru hoina koi all Manipur students union na hai riba koi gi go back foreigner hai dana koi gi foreigner restriction gi chi hoi hana leiram badu amuk thana na hona na thamgadabni madu lothoi dabni hai bagi early 80s 1980s adai da masi haugrabani adun dinga si chahi 35 taruk thangtharak pahai ga drama chahi 35 taruk lakpas de madugi issue si kya yamna chawramani kya yamna madugi issue sina koi da pokhai ko yabage hai basi chawrana koi wakanda lamba phanglamgani hana ju khanjei phogi lemdu figures yenga ga di amorom da hadi Manipur di non Manipuri hai ga dra sina no local sina 1/3 amani moina oil leirabne hai sai ohum thokpagi amadi non local sida oil leirabne do threat matam da 80s da hau matam da du yoram potri ba do idea hona koi lauram bani masi to hausi thing hausi hai da du koin hangai si masi gi gano si issue si phoi ikan kan da na Assam da su madu haugi hai tara ko da su masi gi kano si waves yam chawna laiki haujik su laiki hai ba natte hujik su dum lairi ado haurpadi Assam dom da hauri Manipur su madu gi wave to laki to bu ai koi mai pakhi de amorom da ha ga masi koina pam gi bat pandam du maju thamjan ge restriction gi kumogi laiba act law me ado thamjala kanda magi regulation ama thamgadabani haibasi lauduna lai Assam da bu orsu Manipur da bu orsu to jaga da bu orgasu aduma pu kari da koina khurau thangri se masi koigi Indian gi politics system sinara political system sin hai dori brand ragana koi manungi internal oiba koi ke haini vote bank ana sai gi manjin hapet panbi ki ba adomi khudung chaba yenga kana masi will du yaw de bita tau khibana ra hojik su madugi issue si face tauri bini hojik su madu koi thamji haiba lo je thambang ngam da na chei na leiri mina kai nu khuru thang is da koi India khata taina ba yadori bra koi manung da su du gumba gi ke hata differences lei na lagwi bra prakash masi am chumba wa pham ni ana koi hona duna lai Assam da su 1985 adai dagi Assam Accord moi sign down adana kan moi hojik chu still moi adum they are fight moi adugi kano tawri hai tara movement jathari
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯗꯅ ꯐꯅꯃꯛ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯦ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯜꯂꯛꯇꯕ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯀꯥ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯔꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯥꯏꯠ ꯉꯥꯍꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯇꯣꯟ ꯆꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯌꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ 1965ꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯝꯁꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯏꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯂꯥꯝ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ 27ꯗ ꯁꯪꯒꯤꯟꯅꯒ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯩꯔꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ AIRꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯈꯣꯡꯅ ꯁꯣꯛꯇꯅ ꯄꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯣꯡꯅ ꯅꯦꯛꯈꯥꯏꯕꯤꯗꯅ ꯊꯤꯡꯒꯠꯇꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯥꯔꯌꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯇꯥ ꯇꯥꯕꯤꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯍꯤꯡꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯡꯇꯥ ꯇꯥꯕꯤꯗꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤꯡ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯦ ꯁꯛꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯃꯤꯂꯥꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 16 years ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯥꯏꯗꯧꯅ ꯂꯥꯠꯅꯔꯤꯕꯗꯨꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯁꯨꯡꯇꯥ ꯇꯥꯕꯤꯗꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯅꯥꯆꯨꯡꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯔꯕ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯥꯔꯌꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯗꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯅꯃꯛ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯩ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ TSF ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ TSFꯅꯁꯨ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯗꯁꯨ ꯈꯥꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯏ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯐꯥꯏ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯐꯨꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤꯈꯥꯄꯣꯟꯅ ꯂꯩꯗꯧ ꯁꯔꯨꯛ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯆꯥꯝꯃꯦꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯃ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay, haribi shuji North East ki lairiba koi gi state loinamakta masi thengnariba ngatani mapam gi state gi magi leizari organization singna masi gi mayokta koi gi lepa leitana khamba leitana changsil aiba mitop sing sigi mayokta koi gi leptuna ek kumba logumam leira kana masi regulate koi gi kahani thinghaugadabani haibasi mapam khudingi changsin duna laklibani tawbudabu maru oina koi center da pariba government or center da laiba mainland Indian hai tare haiba sing sina koi gi north east laiba mioi sing sibu ngarang koi gi neso gi advisor gi koi gi warol do ina lokhat charagadi samujal bhatta charen haibi ramisi mainland Indian gi politician de horaga national media de horaga bureaucrats de horaga laiba miam sing sina koi north east ki people is second class citizen oina yengbi banina masi mak ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯔꯥꯏꯠ ꯐꯅ ꯄꯤꯗꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯉꯥꯛꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅꯖꯈꯤꯒꯦ ꯀꯤꯞ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ
LM Dental Care. On the occasion of 3rd anniversary celebration, free dental checkup on 28 August 2016 from 8 am to 4 pm. Up to 30% off on treatment charges from 28 August to 30 September. LM Dental Care, Uripo Canteen Corner, first floor above Axis Bank ATM booth, opposite Iboton Sana School. Open heart surgery now in Manipur, only in Sky Hospital. Announcing free open heart surgery for children led by Dr. L. Shamkishore, Chairman and Chief Cardiologist, Sky Hospital. Operation on 3rd and 4th September. OPD on 3rd September by Dr. Ajay Kaul, who has performed over 15,000 heart operations. For more details, please contact reception Sky Hospital. Lengson Birau, Tangwaban DM College Road to Laiba, Eastern Suzuki da. Fangbiragani Suzuki ki gari macha sing Makhal Suna. Mafam Sida Suzuki the train Tarba mechanic singna, Ningtina service piriba, servicing center ki kudong chava, amasung, spare parts sing MRP rate the Fangbigani. Loinana, Irai Lina loan low yabagi kudong chava supizari. Ngasi Maglengson Birau, Eastern Suzuki, Tangwaban DM College Road, Imphal, Manipur. Unified Academy, Kwakatel Bazaar, Airport Road. I'm Sophia Warapon from Wangoy. My state rank is 7th in the 2016. I would like to extend my heartfelt gratitude to the teachers of the Unified Academy. I'm Mangun Roma. I got 10th position. For this, I would like to thank all the teachers of Unified Academy. I'm Sungkham Premkumar Singh. I stood 27th position in this 2016. I would like to give my full credit to this Unified Academy for their support. Break in Matunda, Agenda Manipur Yambiro Punpomuka Nataram Okchari, and see Agenda Manipur that Kanazarami Basi. Okay, Northeast lady by Yellow Missings, not Teneriba, Awaba, Teneriba Kudu Chadaba, Madi Mipai Nabama Poknari, Basigi, Maram Karino, Masigi, Quiggy solution, Sika in a Porpia, Gage, having Matans the Nikuna, Kanazaramisedo. I say break him among the Sonic Panziki, Samujal Batacha, I give my statement hypothetical. India, mainland the lady, but politician, they get the bureaucrats, lady, but even national media, who are on Hybira Mimana. Mio sings the higher meetings, Nakogi, Nordiski meetings, second class citizen, Dona, Kogi treat the we, hide in my mindset, say, home dream a kay, Queen of Panama Sik, Taugasu, my own Sikatang Jumba Watkini, Hybergi, Wapam Sigi statements, see, Kataiba was significant, like Kataiba Amasigi meanings a camp town, Queen had by Manjit. Okay, no, India say unity in diversity, diversity in unity. Hai di kana mayam punchin lakam da apun ba India mas adung su kana ba mayam sin amu apun ba India se da tuwaina ba honna ba mayam su layana haine adubu India ga northeast ki mainly mainland India ga northeast ta laiba state sing maroina saksu da Dravidian su mongoloi chongan ba Aryan khatnai hai da mongoloi chinga Dravidian ga Aryan chakadong inda su samjana ba yaroi da ba koi gi nama gi lep chanthari ba torwan ani ni hai da re go ado haibadi unabadi soya yaroi da hai da re adu ta seng na mainland Indian sing na northeast ta laiba people sing hai da re yam hantaba thama da yengi haibasidi koi gi kano da gi Arunachal Pradesh da gi Nindot ania koi mainland Indian singi mahiroi singna hatkiba adu justification piba ngamdaba aduga Richard Loitam koi Bangalore lagi da yam laigre adu natana koi lamdam sigi Chanura Singh hai ta Ningol Singh don ba India gi state sing da mai sing da matam da victimize ba yam thoi masimak mainland Indian sing na northeast da laiba people sing second citizen amoina dum ui hai ba si am mai sing adu saying no Makuna Sanariba politics, Tikana and the culture, the tradition, the custom, the Kanabalera, who notice some of the India, mainland India, and you Marakta, Moina Uri say, who notice the lady Lamsing and the resourcing say Makoigi season of a Moina Ui had the Ramdikanakanda, who 1948 49 the India, Pakistan, Kaidok Nanabagi, Akanva, Kaidon to the moment of Womatamda, Sagi. India amadi Pakistan ani gi manakta lairiba mainly Hindu amadi Muslim singi achauba class am khak thoi ai tar haiba class singi manakta koi asing langam daba mi hoi kyama laigidre adu kyama so pandang ki adu India Pakistan ani gi mungna basida ngasai gi India se Hindu na dominant over state amane na India chal moi dum kana to jeri ai tar hadi se BJP na
for example san chaba ya de gaina haire do muslim na di san che adum kak kak na dum jari hai tar hadi ideology theologically mind che loina mo khetnai dubu ngasai gi india pakistan khado mo tam se da koi hindu oi bai tar bangladesh ta su koi gi hindu chatpa ma ma lai ri hai tar and then pakistan da su hindu chatpa sing and gi nepal do ra su hindu chatpa sing hai tar buddhist se india na inda da gi koi gi bihar da gi kano se buddhism je haudoki bani hai tare adi buddhist se bihar da poki bani ado hariba kano se india gi religion sing manung da koi hindu chatpa se india na yam lumna lojai hai tare hinduism chatpa kano sing se jati sing se aduna bangladesh to ra su adi nepal do ra su to country da leba hinduism sina koi gi melen india gi natragana atop india pakistan gi liberation kano hai tare moi gi war da koi hydrocomi sing se northeast da changa kanda koi ngai northeast ki indigenous people sing se mangan na honar pa hai tar mam dikra kanda northeast la mi sing si di manaton nammi pai adu mamit khui adagi masam kopi hai tar adu melendia la sing di manaton tommi adagi mamai sangi kuchu murosu moi ek seng na mui moi gina khoi gina phajana mui hai tar phajai hai tar khoi gi saksu di hai tar moi gi di ase yadum khang akoi mam khangna ma tan hai tar ana thamjani ngo phom di gena kanda hariba india ma di pakistan yu matam da lakhiba khoi gi refugees sing do maroina mainly tripura da di manipur da andagi assam da aduga sikkim da mayama laisala kanda hariba lam sing se khoi gi melan india gi lam onthok na ba honarak ba khoi gi mi sing se khoi indigenous people sing se khoi gi hybridization onthok kanda aduga captive market sing paisa la kanda khoi gi hingbagi kanglon se da tamna sum susala kanda india northeast ki kano whole kano se kano mo onthok no honarak pai tare many india mo onthok no pai tare okay adu yeng ba yari se khoi gi hari ba si khoi gi india na phone na tragana lona asigum bagi lalong ama chatharabra haibji khoi hangba yari haibdi maramdi kaino da masi northeast lady ba khoi gi resources mayam sing asi makhoi na paisaning ba mapu oining ba another reason is khoi gi mainland india da di khoi gi population se burst ni pokhai da ibina khoi gi space khara yengta yadabagi angle amada la aka da mase du magi policy ma leidabra haibasi karina no hara kana khoi gi handakta citizenship amendment bill 2016 haidana khoi gi lok sabha da home minister rajnath singh na puthokiba hariba bill sina hari ji kaino khoi gi bangladesh or any other neighboring hai tare ko country dagi lakpa hindu sikh jain christian sing si indian citizen pi bada kaide haiba wafam ma masi hariba bill sina khoi gi puthoki na aduga akhoi north east ji huji changsan liba khoi gi yelho mi gi ihou asiga leiba ihou siga huji gi bill asiga kayam yam taiwan da bono masina akhoi da kari no oirak pa yado se masi akhoi di signary masi tawba yade hadana asol di phogna at the citizenship se pigani ka hairi si in terms of masi crore yo dora bane ba hairi mi sing si hindu makta pu paraga ju bangladesh sang pa hindu mata paraga su muslim tok tho ka da to pu yaroi dori ni at hindu ne hara sang pu su yaduri ne ba muslim nga ki chang ba yanan ba gi de di asugumba india government asugumba stand ama lauri manipur na or northeast na asugumba gi sigi mayokta lai sina kayam yam taiwan na ribno kai oirakadori no musai prakash kai wakal le tambi bi si aina khanjabada politics si politics ka mari laina bhada anu yamna awang ma thaki politics ama ka chathabra hai bisima haujai okay india se koi manjina su secretary general MSU gi headquarter gi manjina su thambiriba koi jati kya na lain tungan ba dharma chachaba mayam na punba duma nation namani adu ba nation du da country du da hoji hindu the favor to ga hoi moina hoji bill jina pass tong na kan na hona pai bisi musi yam awang watha ke politics ne na lawda bangam de okay india se yeng matam da hoji percentage hindu na kyam lei muslim na kyam lei christian na kyam lei percentage wise on hot pa matam da it's whole india yeng ba hindu na hele percentage aduna maram marga koi awang khara yamna leiba group sida kaino tawragadi aduga loinana chatlagadi kaino tawba politics ta nungaigadra gain khanjaba oiramgadra habisima thamoida phawi ni subada koi bangladesh
si moina changak pada ya ba pibegi ek sem si India si UN ge my permanent member moina ba kana tanani bai ta aduna magi neighboring countries me masi relations hagan da ba khona ba okay support phangna ba khona ba aduna atai countries me am su my favor da yaw na ba khona ba da aduna manung da adungumba politics mai Bangladesh ka moi relation changalaga moi da support tawirang na ba ba Praja di openly di khangan raga manung da dum ba lalong mayam man sa thabra ha basi masi akoina lo da bangam de adu ba even Burma ga su yam bana relations every neighboring the countries na mission khom bagi kana ma and ki koi nuclear gi matang da su energy gi matang da su koi country me am no object to ni adu mayam nei aduna politics ba high class politicians se thabna maram barganda ju ma se change lei ben kale ada marina ko ai ne am kana training ba hai dare waro bi dia de ai pen ne am pen se da ba nuai trisi ka ino hai jara ga koi Manipur da sasan pai bi ba ko minister sing MLA sing si guts later okay guts later ma koi na vote thadara ga Makoi da vote piraga moi na ngasi minister oliba pai riba singsi prajana moi constituent da leiba prajana vote thade drega di vote kai ro ka roi moi na thada budagi vote pa ka ra ganda minister ojirni ai bagi feelings moi dam ta leita bra sim hangninge maram de magi prajana lauriba kholaw do su after ma ji ka ra madunga prajana du lauriba do su ta la de ta da de ade dadi moi Karigi ILP gi akoi issue sida minister mayam na ba stand daraga andunga karigu mamas da center na ga no to vidra ga di darga roi di center na koi minister pai dru sai government dru sai na chong thola ga lep tar ga di praja mayam na moi gi da siba gi dingai lepakani hai ba se thamoi da phawi but hoi delhi da prime minister unaba home minister unaba dingi prime minister unare moi da taksalla me home minister unare moi da koi thamame moi na kai tawge ya ani sembi rak bra asa tham ji ko si eni sidi amna koi kare ni issue ji yam yang na long ra ma si thamoi da phawi yani ya roi kai du gi taw da ya roi koi adu di koi government thado ko ni koi le roi kai bagi koi sincerity du yo na law ngam bagi ka si law ngam bagi adi sincerity ma si yu go phang de and parliament da su koi gi issue jing si law si India na Mingona Panjabada koi Hyderabad ki vote kariba MP koi Oasis Oasis mana mama tumtana parliament nikungam single MP mama tumtana prime minister da ma hiding ba nangdi huini na haibangam si Oasis adu mama tumtana ni kari akoi mi na khale koi nord akoi MP masing yam da maram ga Parliament sida lawung amdrini koi aduna koi kan amdrini ka na moi di parliament si number game ni yes people knows ni loin khangi number game ni moi support over koi form to government support over ko number game but loin na bang number game loi chala brai di sate achum bai da makta di one man is na mama tom da ni khai bang ami adum na gas leina to bira ga di koi Manipur da to riba si awa ba ji ka ta ro dra ba sima sama phawi adna Wujud minister sih aina moi da thamjari di aina moi da angga chaning di amta praja ge khanbiyo moi vested interest ta thabak tawiranu praja ge damak da praja na somna tasena panjara bada praja singja kamteng na ware habisima minister na khangam dabdi ai praja di kamteng na wa bane government ge thabak tawriban mioi singi salary kyano hoji family mada angang hum lai matam da angang sing dugi private school na tam da fees kya no mangi lai income ga expenditure ga chana ri bribe question je yang chung chan de aduna just to survive kamai hing sige kamai na koi cha ba thak ba ngam ga dagi ha ba hona da ba mo ji paisa pu ba lang na tor ga chathane hai tare aduna mani makha tam ba le ba ma da lai ba nagrik amana magi adugumba cha ba phang da ba set ba phang da le ba phang da hai ba si yamna masi mani mukha tambe wan thok leite madu minister system madu khanga kanda magi western se thadok piraga praja ge khanbiraga ai phana ba khara tawraga di khana phagadra hai busina
ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, yam koi masi laukat pa yabu wafam ni hai tare masi koi na atai loi thamraga Manipur ji uri se duni miyam na som dadi koi gi ILP se chana hangadam ni koi yellow mi se kanana bagi or mi top changai ba sing si chang kanu haibin te regulate tau se haibani thing si chang chung chang kono thing se haib mak na te lauri tau ko sona kan elected representatives ta kyan hog jege amorom da hairaga mayam gi mamang dadi dharna phamba yawi rally chatpa yawi kholau lau yawi adubu ona taina na badadi asagi vote banking yang na matam dadi mitop singna hena namna thadaba koi gi polling booth laitaba na ti hariba hariba polling booth si gi elected members na tawdu si kari no ara kanda machin dadi lawba manu dai vote phangda yadamina moi do mu moi them tawba an asuk masum sana laire ani subada masi ngasi maksu thoi bani yam thajadraga na masi koi sekma de kitang lantho ka ta yengsi कोई ट्रांसपोर्ट की थबक तौरीब सिंह हाई तारे को मसी मखोई खानी इशूजे येलोमी की इशू सुख चाव लेरी सुख चाव मैजावी तौदना हौन लेरी है खाना खाना पुसलकनी सेकमाइद खामगा मसी चेक तौई लौथई खंगबनी कदौरे कंगला तोंबीद मोई मी लोई थादरे पुसई मी हिंसे कोन उजबदबो पुसई मी सिंह सामाई सेकमाई यौरगदी जेसे एलपीएस की मीन फारनी और एनीबडी न फारनी खंगन मोने कदौरे यौद्रिङैदा कलापार कंगा तोंबी सिंह अखोई मिटोप सिंह लोई थादा हवेबा अदुग मोय समाव दम मन इफाल यौरकदोरिनी अदुन देश फाइदा कोइन मंजित लाक्सनिंग सिम पॉलिटिशियन खतगी वाकस नतबा कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लेदिबा मिचम प्रजा सिंह सिसु अदुगुंबगी विल सिम कोई सागतपम चंगब्रा सागतपम चंगगना कोई कमाइन मदुगी थिनसि पीबा यागे वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम कोई पॉलिटिशियन खतदा ब्लेम तौबदी यादबगी फिवम लाइ मरदि केनदा ट्रांसपोर्टर हिंजे पॉलिटिशियन नते हाइजरे अदुम खंग खंग मोय पुसला इबा वजि ngasi dum uribne koina adu masida da koina atu gumbagi kado ka tare force ma tang changbra changa di kamai piba yaga dagi sibu now kanu ne lewa ma kanu matam da ko ai isa je ya maru hai taram ne kana kan da akoi gi locality da gi han ho da ne koi locality da koi neighboring da hana mitop sing nan Manipuri sing la kan da ina yum de da gi sandoi khara na tragana sam tha gi malli ga charaga leraga ai gi kholau duna ngasai gi ana dana phamudana yaw bai tare kai dim top le loi da ni adagi mitop da pol loi da ni ha gi kanu ji dum to bai tare masi gi lei system je lei ngai koi kanu se samdok pang mo hai taram de kana kan da कोई पॉलिटिकल कनो सिंग हाई तारे पार्टी सिंग नत्रगना पॉलिटिकल लीडर सिंग खक्ता ब्लेम तौ सम सुम देम दि कनो कांदा मोइजे अखोय म्यामना यार खंगलिने थागलिने बा कोइना खंगलब मोइजे नमो ngसाइगी अखोयना पामदो डॉक्टरगदी अखोय मोइजे मथंगी तामना सिंदोकमनि खंगदे नत्रगा मखोयगी मयुमदा अखोयगी लमदम सिगी यलोमी कनबा पामजबा अखोय म्याम पुंजला कांदा थोमजन भाई तारे नंगना तोरीबदो यादे हाबसे खंगन बम चागेबा खंगन दबदैनि बा कोई ngasi wari jai tare ado taseng thamdara kanda akoigi assembly Manipur constitution humpu lewung da infal mayolgi hum ayam di mitop namna voter lai hai tare for example say Thailand da voter mitop bising kun gi thakta lai hai sagol ban so lai hai example da bo maning power akoigi thangal bazar da gi na hoi election lep ni na chungthomi dur maram di magi consciousness consign do na kan da aigi kendra sida aigi jaga sida koigi nan Manipuri sing mayam lai re do vote ka ni ha gi ne ba du matam du di ma I think we are the Lepan Gide, though Dugamsu Kambupi, Assembly Constitution, 1974, the Kesota Park, or one Palimachama, Alexander, my Pamavane. That means high Assembly Constitution, the Mito Mama Lady Heavenly. And the Autopa, Jagasing the Su, housing Maki left Dragasu, say Kragi, Matung, the Yamako, Akogi Assembly, Home Fuse, Nifu and Kayo in the Parapaya, if you lack pay, say Kara Contrani Fumatunda. Roman Sigma Pum, Haida Kunagi. Saktam da kahel kadaba adu akoi leisure ba mi singsina elo mi singsina awaba hanta ba thakta minority da leiraktana ba akoi kedau ba tai ha se yam mathok tai maram dingna kan da family planning se taseng namak lairek haiba mi dagi horakan da maitai amo na natraga na chingmi amo ina masing angang pokui chang se am hande ai tare se ahla ma khangna example pi ba chuchampur da ne koi Bangladesh tagi lakpa Muslim ma khakai tare di 1964 da angang moigi family du taruk lei hai do ngasai gi maitai gi khunduna maitai gi handuna moi nipal lei hai mung am da ko hai maitai nipal je koi hauji 2016 da moi family pro ka da mi trai pan khak lei duga Muslim Bangladesh la ko muslim da chama ga kunipan chui sahi ke no se da some 1964 da gina kano babu sai yankai ma thoi thoi sai yakin tum du sai gonung sida that in terms of crore the like 126 crore with the nan population sida
हाइजले इन्फ्लुएंस मांग मैम से बांग्लादेश की होइबे पाकिस्तान की होइबे अफगानिस्तान की होइबे नेपाल की होइबे बर्मा की होइबे मैम कोई मणिपुर दा थोमजलखरबने इलीगल माइग्रेंट मैम मसीसिना ngसाई सही यांखै हुंफुदा हारिबो मसिंग दो यौरगदी अदुगुम्बा फैमिली लिसिंग दना दी कय हमना पोम मनी कय हम लेरमने हबसे अचौबा वहंग अमक ओय हाय तारे रमदना लमदम सिदा कोई इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हनबा हाबसी कोई पुनमकी अपाम्बा ओयबगा लोइनना हाइरबा कोई लेकाई दा मिटोप चंगनदबा अदुगा मिटोप तो पोचे लेदबा हाबसी मगनबा कोई इसा दिगा हाय तारे और ज्ञान ताबा म चंगे मरमदना साइगी मिजोरम दा कनो तौ हाइसे हाइदी मिटोप नि योनबा हंगामगा अदगी मिजोरम नि योनबा हंगामगा अमदना मिजोरम नि योनबा लुपा कुन पिरसु मिटोप नि योनबा लुपा 10 पिरसु लुपा कनो पियो ले हाइसे कुन पियो ले हाइसे हाइदी ममा लेबा मजाति मरमदम नुंसीबा हाइसे तसेंगना आई गी कनो से कॉन्शियसनेस से आई गी इजाति कन भाबसे सेंस ऑफ नेशनलिज्म अदुगा सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म हाइ तारेको सिमसी यम चेन बम मथौ ताय मरमदना कोई लमदम से लेबा कुदुमला कोई कनगदबनी मिटोप चंगलोइदबनी अदु तगदबनी मुई पास मथा लेंगे दुम लौरगसु कोई कुदिमक से याम मरु ओय हाबसे थमजनिंगे मना लेकाई खुदिमकता लेबिरिबा अदो युमिंग खुदिमकता लेबिरिबा इ नुसिरबा लमदम से गे रिचा खुदिमक ना हाइ तारे कोई मिटोप सिंग से लहंदबा यादे हारगसु लहनबिउ अदुबु तसिंग नमक सिस्टम अमगी मखाददी नियम सुमना लहनबदी मैम पनमा अकन बमुय नो लोइन होनबिनो चंगे हाबो फुमनि थमजनिंगे ओके याम बजवा फमने कोई ngasi मक नॉर्थ ईस्ट स्पेशली कोई मणिपुर थेंगनरीबा मिटोप सिंगना मसिंग हेंगलकपगी अचौबा कोई इशू असी मसी अंगांग मचाद नत्रे अराइबसु नत्रे मसिमो सॉल्व तो वाहाय मसिमक्तबु कोइना कनानोम देता थंगजलगा नंग तौरो नंग नेता यानब सिलो हाइबा याब मतम नत्रे मसि कदाइदगी हौगदबनो हारा कांदा आई दी हौगदबनी आई मुंगदी हौगदबनी आई काइदगी हौगदबनी हाइबा वाखनसिनी फुजिक मंजिना पंबीगे दुनी मिजोराम ददी मिटोपना पोचे लैगे हाइबा मतम दसु ममन वांगना हुल्ली अदगी मोहोइना फना होना योलगसु मिजोराम आइजोलदी मरु होइना कोइना थेंगना जरुबदा मिटोपना योनबा पोचे चंगना लैनदे हाइ तारे मरु होइना मोय मसाना योनजा मिसिंगजी चंग काना लैबगी चटनबीसिम लै मसिमक असेंगबा वाफमनि थेंगना हुजि थोइबा वाफमनि अदुगुम्बगी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी हाइ तारे इसानि इसागे थौदांग खंगबसिमा लैद्रगदी मसि अकोइना चंगजलिबा कैनोसी अकोइगी मंगम इसान सानबा ngमोय सुंगम हाइबनि नत्रगसु मंगम इसान सालो हाइबदि अकोइगी कितंग चाक्सनगदोब मदु ngमोयदबा फिबम लैबनिना इसा इसाना हाना कोइना मसिबा भाब ताबम चंगमिनै अदुगा हारिबा नुमित ngasi asi कोइसी थेंगमलबनि अदुनदि कोइ याहौरजी मसिगी मेकअप थोकान हारिबा इशू जे कोइ पुलप खंगमिनरा कांदा अमत ओइना चंगसनमिनरगदी ngasi त्रिपुरादा थोइबा खुदो थिबा थौदो असिमक अइकोइदसु सुसोइ सोइदना नसिगी चहि 10 कुनगी मनुंगदा ओइरकप याय हाइबा कैलकुलेशन दुनि जे मंजिन पिबिगिसी बांग्लादेश लाखै मुमना चामा थक्ता लेरा कांदा चहि कुन याखै हुंफुइ मतुंगदा मैतिगी मुमना मी 35 खतंग लै हाबजी कैलकुलेशन सि येगदी अने त्रिपुरा थोइबा थौदोसि मणिपुरदसु चहि 10 कुनगी मनुंगदा कोई थोलप याबगी खाई चांस याम वांगबनी मसी कोई दंग भाव तामिनसे हाइबा फमदनी याम नुगाजै मंजिरम दि प्रकाश नंगसी लंगजन बेरतना सुगम याम मरु ओइबा इशू हाइ तारे को कोई गी दमक्तदी मसी कै हाइ तारे तहुदा यादरबा सुगम इशू दा वखल लोक्सिंग पिबिरमगी दमक्ता अनिमपु मुका हना थागाच फोंदोसरी लोलोना ngasi gi वनदि मतंग स्वादा एजेंडा मणिपुर लोइसिनजबग लोइना यंगबिरबा पुनमक्ति काइना नबि आथंगिजरी थैंक यू